be lutwa amor dano duju di chieng man afo ritwal tinene piru boro miduma pa maka alibario ipiaru angwen lutwa anakati yamo kilo mo matino tino dongin ba kati yamo ni ene yada la wo obertian mi achi la mi bedo ngo ka chwaka mi po duong no ka chwaka pa iti achuoli mo bedo na ka ba kenyo UICT just next to makere opposite Kapsul Sopa chia winyo kirema Chief Justice Owindolo Chikamoi kokere awinyo kirema Dr. Ambassador Ulara Tuno kokere awinyo bene kirema Honorable Minister Unek Ilare kokere siada local let umegina kilo megina ki wegina local let ka awinyo kiro largo kokere Owindolo kokere let ana wo beti mi achiela me ber kuno ento almost akoko almost mata moni kuni kon kidio motie ma ki yubo Ulara Tuno gen ki win sip amino gen ki Chief Justice Owindolo ono dar ma Chief Justice Owindolo gen ki Ulara Tuno gi no ko jone ko yupe ko mero ro yuge ber mi achiel kan yumo time ke ron yupo Chief Justice Owindolo ber gen mi achiel ya chuli meno ke loko mabe chalo en the same way ni enoni ni bero be ni be kono ti yumo mabe ti ke yumo ma time ke en yubo en the same way Dr. Ulara Tuno Ambassador kono ke yumo time be yubo en bero mi achiel meno loko chalo en the same Ulara enne originally ni bero be en don yo pere megina kilo megina wegina ki megina donc amakete yamo ene akete bene katielo kogi pedo ngoto olingo nan ba chule pedo ngoto le kono eno dirmona di kan ngo beda tuta ya ti beno gen po romo ya mi wawtil kogi ini akan ngema da yaro share malo lada go cha kan lada menongo meno ti e pedi mabe kan ngema biru chuma ko chi ngo bir ma tek ini no ti we awai ngo pe wa we ngo tuta pa jo men tuta pa Chief Justice Owindolo Dr. Ambassador Ulara Tuno dia ber tuta ken ini wo konyo kogi so we atango e kama la wo awinya da awinyo aneno ke wa cha ta udongo akade bena yamo through YouTube donc kay makere yamo ni an pela polisan ba an pela polisan and I will never join politics for the rest of my life. I will never kay makere yamo ini akade mingo mi tute ulto mirip ati kinjo mengo ati kinjo matika tute bene di ba chule ngo obede ka chiel bene betpe achule guripe kay winyo kire Dr. Ulara Tuno betele kere Chief Justice Owindolo betele kere ti no ne kara wan cha wan pa chule ga bok me ka ne mo no ro ron ber ka ba chule ji ko ron ber le ga chule sigi kuno no chule sagi achule adon peke achule badon peke achule dadon peke wan ti achule cha ti ulto kirjo ngo cha ko lwen en matek eni to ampo do ko chen wa achule so an tamak ne chi tigmane
ana ke de yam ko man me lwen ene ke de yam ngo lo ka lwen ken me de pa chuli ikin ngo aga chuli me ngo chuli me be achiel chuli me go repair en wa ke de yam ne ba pe ya ke de ne ya kono ngo ana polisi no ngo gi no ko ka support ngene me ken no matwala pe binya an ka support ngene me ken eno an gi lo ko be lo ma be ka lo ko ne be ay be ka lo ka da dumpe man ana wacho ni amero kwanyo kar man awach bodani an chak miyo tama be chak miyo tama ki bodjo man ti ga dek ame chak miyo tam bodge mi achiel ena ye honorable Dongoto Samuel, mi ariyo honorable Tim Bosmic Parimo, mi adek Ruarachana, so jumono ena ye ana be kwanyo kara mi chako loka gen an pa be yero ke yen mai ken en lo ma be lo ka da ke bene ke be kwera pe lo ka da kwera because an mucha ina ba ke kwera pe lo ka da ti kwera eno an pe pa be bier ngeme ken pa be yer ngeme ken matwale e lo ma de lo ko yigi ngo ge wen yer me ken ma be yer ngeme ken be bro peke Superman junyi joma adek makwano ene be chako lo ka gen be chako lo kom gen te man wa mi akaro gi wa kongo wa gi takany atamni ana foyo ruar la chuji mer wun duchu foyo twan